Nambatör. Abi, tart çerim, tart çerim. Bağıdan emile çıkıptır ha? Yok, bağlılak bu taptağı. Aygırdan gelgen mi? Aygırdan gelgen miydim? Kaçtırbayt bura ha? Yok. Dövüşüne saldırbayt ha? O bir de ulakta salıp koygan mı? Taza kırgız yılkı. Ova. Liniyası yok mu? Özürlü Karabayır. Hayırdan gelgenler sana? Kallinden gelen de kallinden. Ha. Canlar жақсы нәрсе екен бұрағы. Туғандар бүгін Жаллабад Нокен Малису шары Бедри айылынан ондай шауылдаған жеңіл ат сатуға шығып жатыр. Бұйылла ошол жақта айғырлар жүрген. Жашы қандай болып қалды? 6 асый. 9 жаш екен да ошонда? Машалла. Ана аттың формалары, жиликтери жақсы екен бұрағы. Бағыл элек ат. Айғырдан келген бойтаны жүрген. Так, аттың өнөрлөрү. Бойу, жашы? Жашы 6 асый. 9 жаш. Бойу қанша 1.60-тан өйді. Білбейм да бұрау. Короче, мен аз жақынырақ барайын деле, мен мындай чамалап берем азчы. Тақаланған эле экен, а? Жоқ, тақалын эле. Тақал кандай турат? Тақал 60 та бу. Короче, чоң екен аты. Так. Ай, жануар. Короче, 57-58 кәмечи, 60 бар. 60 бар. Эми жат адамдар келсе, кичине эметет, кулактан чимирип, бирек коркуп коет. Так бирек көндүрүп алган жакшы эле. Барыштары зор. Сонун. Каштырбайт бирок. Каштырбайт? Жок. Бирек алган. Бирок аттын жиликтери, формалары, жакшы улак. Аттын 4 казыгы өтө зор экен. Машалла. Мына кыймылдары. Мына кичине ары бери оң сол бур тегерет. Onu sal kattırak. Бирок ана багусын жеткизип алган болсоң бул ат калети болот. Багусын жетти султу алышет да буну. İçinde neler var öyle balonlar, aslanlar, şirpası. Maşallah. Жолор зор экен. Баштан жылап коюн эле. Баштан нарак алып өттүр, бери карат. Болду, нарактан бери. Söylep ketти. Досум шар бол буракчы. Болду. Бар энке о балонду алчысыз байырды. Ат жакшы экен. Формалары, жиликтери өтө башкача экен аттынчы. Ат кайерден келген? Халилинден. Ошо. Кыла тараптан келген да. Аттын ден соолугу ичип жеши, буту колу таза, а? Сонун. Бары таза. Тола туруң. Оке, 4-төк таза экен, а? Машалла. Жорусу бар, жорусун жерде. Жору бар ба? Жору бар. Айгыр калганбы? Айгырда жүргөн болсо. Айгырда өсүп калат да. Кегенде кайра ачылып калат. Бирок дарылаш керектерди биз дарылап барат да. Алло. Такага туруштары. Асыш керек. Только аста калайсыңар. Биз только асабыз да. Келеге барыштарын айтың. Келеге барыштар сон. Дадил барабы? Дадил жакшы барат. Аттын өзүнөн көрүнүп турат да, бирок чачыраган ат экен. Барат да бул атчы. Көкүрөктөрү жакшы экен. Мунун баасы канча болот эми? Баасы 250 миң. Мындай жаш бала жетилеп карап сугарган ойнобойбу? Жаш балага билбейм, жаш бала карабат да буну бизде. Только чоң адамдар карат. Коон жерден келип чоп салып коюшу мүмкүн. Так жетилеп карай албайт да, токуп береби? Жаш балага болбойт да бул. Адамдар караган жакшы. Өнөрү бар бул. Баасы канча болот? 250 миң. Баасы 250 миң сом. Атка бирок мага эле жараша эле баа болду окшойт менимчечи. Ама багып суут чыгарып алган болсо калети жараса керек. Каптал жорубу жору? Жарап эле жүргөнбү? Окей. Мен ашырган буну мен таш көмүрдө бир улакта, така улакта. Барат. Дадил барабы? Майли базарыңарды өсүн, жакшы сатып алгыла.
Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, барган жерине бир берекелүү, жакшы ата адам болуп барсын. Мага.